Gülden sulumun bölüm belgili olsun ırmene Ekilerin kızıl gül açılganday mölmölüm Bir karasan jürek ot çaçılganday Moskva şahrında Dağıstan aldığındaki ayımlar kengesinin zamanında çoğun işler olarak şu işlerin başında ideya vergizip şu işlerin negizlegen bizim Cumhuriyet Koyus'ta çoğun rahatsızlık bunlar için işlerimizi yakşı zorlu dengeli ötürgen niyetteyiz. Manlı gününüzler menen özümdü tanıştıra keteyин. Men Ышалиева Гүлмира, Талас коомунун айымдар бөлүмүнүн жетекчиси болом. Бүгүн Кудайым буйруса өнөрлүү айымдардын каймашы өткөн атат. Каймаштын максаты айымдардын ынтымагын бекемдөө, биримдикке келтирүү, улуттук баалуулуктарды өнүктүрүү, көрсөтүү. Кудайым буйруса ар бир командага ийгилик каалайм. Биз менен болуңуздар. Арузат айымдар командасы. Asılzat ayımları, Joğazın ayımları, Acarlı ayımları, Dakkayım ayımları. Hurmatlı konuklar, hoş geldiniz. Atalar, geceler, arkadaşlar, Suluk Mayram, Kuday başladı. Жақшы деген өтіп ойлаймын, себеп дегенде Талас коомунун алдында ушундай иш-чара биринчи болот. Gençler oturmak zorunda. Başlarımızda kapatırken sizlerden bizlerin başarılı biriktirip oturmaklarını değil, çokar hizmetlerden sürdürülecekler olsun sözler. Буюрса азыр Талас биримдиги коомунун тарыхында биринчи иш-чара өтүп атат. Өнөрлүү айымдардын каймасы биримди болот дейт. Элдер жогорку биримди болсо, өзүнүн ичиндеги буунун баары жогорку биримди болот дейт. Диаспора кеңешинин жарымасында өзгөчө орду бар, өзгөчө аты бар. Негизги эң алдыңкы коомдордун бири обстановка привлекательная, обаятельная, красивая. Сложно это просто действительно космические слова. Она на предыдущем тойду очень жакшылабай майрамды өйүштүрүп аткан карындашыбызга чоң рахмат. Азамат тарапынан айтып бул нерсени башыңыздарда аппак жолдук кыргыздын улуттук кийимдери кандай гана сонун, ар кандай кийинип, канча деген мээнет, канча деген эмгек, аракет кылган кыздар. Жерин сүйгөн, жекенин сүйгөн чоңу таласым деген мекенин деген сандар. Телегей теп-тегиз, жери сонун таластын, он кол келсе өздешкен, эли сонун таластын. Зат айымдардан жанру ысык салам! Привет, Россия! Ты приняла нас! Приветствует команда из города Талас! Бала сарылайылы дүйнөнү мени тандаган зор андай балбандын кимдик каны туулган жеримден айткан саламды. Майрам жерин, Чыңгыз агам билген жер. Солдун айы майсал биктеп үйгөн жер. Арабасын айдаган Даниярдын, Жалияны ардагым деп сүйгөн жер.
Жалпы Манас районына берілген суроо. Биринчи суроо. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары канча тилге болгонго? 165 тилге берилген суроо боюнча мен биринчи сурооңузду атайын. Манас депосунда кайсы сан элек болуп саналат? Айтматов району Манас депосунда ыйык саны саналган 40 саны. Манастын 40 чорусу, ошондой эле Кыргыз Республикасында жашалган атайын кол эле салган аябай мен Eğitim boyunca tırnaklarımızı, sayaklar genişi, üniversitenin ayrıca programı gösteriyoruz, geçici şartlarda uyguluyoruz. Uşumun ben Talas şehrini hiç yerini aldım. Bir yarışma çok çoğun takipçiler sahip. İkincisi, dinlerken uşunca bir durup bitirdiğim uşunca yapılarının gururlaması gelmiyor. Bunlar senin ciddi saraylarına Ahmet Kızlar Kılığı Belendirigi Ölümlü Ayılar Attığı İşteratının altında Ölümlü'nün ruhani bayramının sattığıdır. Kırgızeliğinin madaliyatın, bağdasaltın, ketirgülü sağlıklıda toksik sağlık için Ölümlü üçüncü Ayşmatov rayonu Arda Karabatı'nın silahı. Ayşmatov rayonu bana bir zorlu депутаттық түріктен Ayşmatov rayonu bana götürüldü. 3000 Rıdın anadolu gözü kalk ülkenin alımında Raşbek Mazar'ın yanına Rafa Ekipolda bizim sığdağın suyu ürünleri Raşbek Mazar canlandardı, sizlere dahi eğitimin, ruhun İkinci yorumda uyutuluşa sayılan Seyyid Ekin Uruluş'un diğer tarafında Ekin Uruluş'un Bakaya Tarayı'nın Krizor Reform Ekin Uruluş'un Osakları Kırgız Diyasına Giyişle sizlere Ekin Uruluş'un bir bana sizlere için birinci yorumda Kızılos'un 3000 Uruluş'un diğer tarafından bazı Ekin Uruluş'un 35.000 basağı Malas rayonu birinci yorum. Hazırlarsınızlar, gösteriniz. Rafa sizlere, sizlere de ben şunları ağzlarına En mutlular, güçlüler, çatıklılar, Grand Prix, savaşçıları. Programlar, güven. Sizlere de Aksaray Kriz Sörtü Grubu Aşındaydı Kırgız Diyasparası'nın eğitimin grubu sizlere Kriz aslında da arkasına olmazsa sorumlusu Ezen'in kolundan bulunanday İstatuyetka Grand Prix'in birincisi Burada Kriz'in bir olsun böyle Arpaymışlar Grand Prix'in adamları Sırf yolcu ister